masuk kebrina kalau lewu to kimame kalau bena kantina bina boleh bena kabi tale ni kuah sa totokan raki mensama telah wenang bulong ni bota mensa daru tengah na bo bena memnare kita kikimuni kemarau tegi kimuni se kimuni ni mami kalau no ni bora buni mami kau na kalau ucap satata kian be kimuni na kabini kuah na marau na bo bena ka bina boleh bena rong ni lo makin be marau roi sa ti umbi wen wasin buru-buru kono butoni mbongi sia buani na rara mani mata ni sina sa katale na bola imam sa ti ko ngapa ti kimuni bina boleh bena rong ni lo lama sa ti ko na mau na ni huli bola tango ena ndo na mata sa lo tra bo ni bina be kimuni na kalo ena kabini kuah sa masin na ba kalo ngatak na ngau na tali go be kimame sa masin na dai chisu ni mami turanga sa ni mami bombola. Amen. Binasa bikin dawa cuma na ni kalau na teman tak kena lebih na lotang bena ekabini kuah na marau kena bawa bena tadi na lolo balik ni kalau sesebutnya cuma tambula na kau mana ekabini kuah na usibiti kanda cuna dengan lamba lemsar na pada na ni tahu ni uda enda marau ni lomani kanda batu tu batu cuna kalau ena ekabini kuah ena ngara bicara kita boleh bawa tambuk main na tambah ni bebal utang lutu selebih tiga rotuma ni bakani mai dewa cikuna bebal lutu akiuna numa negosiasi cuma na busik kalau bekiu ni nanda usia macam mai dau tali tali cuma kan dau bakamu ni salo tu ki nabe kabi nabe sai pura-pura ni dau sarap cuma ni bakau cuma num ni bawa benaka ya kabi ni kuah usa bikin da bagian ikina numa bengaram cuna boleh bawa tambah nalo biar lenga boleh na network yang nampak ni kuntra bawa bene benaka renda mai tega bukina me kobani na kabini wakarondoka ena tega ucho na vitu kina walu na kalok ya kabini kuang sa bikin da bagian na mara o kabini benana kango ni isam bulo benaka tiko dina sta bikin da tuna lenga lebuar budina nonra bubale nonre ya era rauni rasara uchumai na live stream ni lotu snen na Bible study berarti sing ombota ni sinayali bekanda nonda mopai yana kami ni kurtu sa chunga na maso namin si vocals do sa akin da bai kanda chura sere to toka na kami ni kuwa kausa ni na bidana kan una wasena kabidi den wonde tegi kanda ena ngone ndolo makango kina nonda mbulo bayalo nonda baro te kanda ena be kai soi tu matanda menda na rauni la udurumani ena be ngona mbole enda sa durumo chungo sa be sa usara na ngauna enda kilati
sa sindu batong do iliu sa nanong da bosa kedana usabe kita bagyani be kemuni na bolis lesi pamatin tu isa oga bol libsanga na bito saki bito no bubale usa masutiko ni kundina rota chura kawal lebu may buwana kalu na nono buke totalitiko na leo ni banua na ngauna engam don makachimbo ona kereta lindura sere virtu na bubale na kabini kuwa mertu langate weekend ni bana nunanga willi kando na nondele soni kana tege busar chani na buli bola tambu na seni balabu na buli bola tambu ana kabini kuwa kaunu itangani na buke kanda chona baka sama lewe biga enda na wasi ibadi chukina ana kabini na tarmo diritu na masuna mystery vocals ana kabini kuwa Nobel usara na sharing ko sa ngona nga. Nung dalawa ba ki ko na ngona may kalili.
ito lang at weekend na Buvale na mas namin si vocals sa wabili binabi kami ni comments sumay ni ko ni Maruta Katiko ni nanuman ni sana luto na matanggo nanuman ni daw murid sa mga program ni Bewalo Taki ya kito sa nanuman na teman kaya raw ni na paro kagyan nindo na ngauna binak Iran wasyan kina ba lang na wasin kalu weekend kina sere ito na nangati weekend na Buvale na non delle sogni una obbliga weekend na madi wasewa matengani tikina kina tolu matengani tikina tolu Vango na kaitu na iboltambu. Sanga ikaw ti chisu za kena ya botambu kina be ikaw nenda ubera taki kwa na tebo. Ia ni sa lolo ko koya ene singa i vasa nga bulu ke ngambongi e vasa nga bulu sanga i via kana. Asala ko mai be koya na nda ubera kakaya ke bakako sa lube nikolo mo kamanda me buki me mbuli marai na be watu ongo na itala noa kile bungo ni itala noa ni nona pagarote ko chisu me sa pagarote ko nona ministry na bakitolo e te ke boko e na lolo nyo chima nona baptizo chimai turuma sa na bibarote na nona lolo bo ibasa bulu sina basa bulu pakasa mata kamanda ya kio lolo chiko sine do ne bia kama usember chuni lolo chisu ya do saranga na bia kama ya na bia kano ya terlalu saranga mai na zuru mai ni temo kema bale ni nanda lolo ndo baro te kenda ni bobinaka baleta ni na lakma ni temo sinda na sema kemene ne biokali ena lagmai na tebo na lagmai mena mai temaki ko sarnga ena kasarnga tu ya reza ramoteni bitemo sira bukeda na bulmai nambo ana batu ko bulmai bukeda bisota ko ko sabia kanto reza ngona kando ya mai me o tumbere kena na ndo bia lolo tiko ki sinya do bona bia kana au semberni o sinani bandita kasi o lolo sesa ia ki kamolo mona leiba to mo bakila na muslim ka boka na muslim keten na tuba kini mo sana no musara sabe kana mati ya na bono ka do mo tisu au tumun chungo dona ka au kila no na sa wakila kina na bekan regan onyo tisu ngai tuba di orna mono kila or gila men angelus eranga me buki koya yana mulu bisa tarik kwa kalau nona itu tuh mata lolo cikin no ya na leso ni wuri ketua kau tu lagi cumai ni sa lolo cumingo na ngau nan bimbi ni nonton na pagaraw tagi kenda ni na basa bula singa ni lolo kina mas lutu ba Kristo so na sore sendo ko ita tu nan bimbi ni ngonongo ya be on bimbi tangan mo ulutang chunga una biose chunga ni na madongo na ngauna ni lente na bosongo ile weekend de sental tu ani kila na lent season of lent season lent period na ngauna en nda tu patakina patake chisu menda se matikenda en na nona bagarote ko ba alo chisu go kambimbi totala na yang apa en ngono en jadon mo katubo dan lambat tawni romayo sa en ngono ni dan lambat tawni dan lego staba trongo gona ken le surina gona bodo me paroki bolete ken sen ni tubi nakane long dai sutaba tali tunan rakini lubu dan lamba sana ngayo lenga sara bole salailai na kaya kawana rangi beiko takawana uza beiko en lewa na kaya nangay zakawa na raki membuleta na lo nangay raki na biwando sana rato na ngaw ni sawa
sa dato na nung wale sana ngayon data le na yalom koya ne baro taki ena Bible study mata ko ono tayo sa matata ena Bible study sa lago chiko na yakabini ko ena buke kianda bakasama pila enda nasema chukina na yakabini o crea nimberni utostale mendu tala mandano to ser na buvale ena yakabini Sana na ibang magala nangauna valende e komute pasna bulu na singa kabasna bulu nambo pasna bulu na singa kabasna bulu nambo endau bwana numiki na vayalo na nona lomo kamasu Yesu Kristo en lomo ni beka o mai Jericho na nonda ngauna ni lente prenda na lotu ba Kristo da kalungata ni tu na kalenda Christian kalenda poe tuki na matangali wakasa ngo sona ngaun sona lotu ba Kristo sa sensa mundo poe tu wana kakenga da wana no kini sudo enda wana no kina na sinemati ya ngona ni lende ya na ngaun ni lende ngona le reina en mayo se van do kini chingandua lo que va do kini chingatolo mari kandua viwa kini chingatolo poe
onan daw ran lewili ka kina kilan sanang biuda kita chunmayani and screen and Facebook ya baka onan gay bibena no man bichik ni boltambu onan gay raw no gay redana and no screen sambi chuga ni kina and single and kabini kwa sabi naka yato na kaungo nioti no na papute iso ka bosine tine ao tambu sangai duru mana be baka rauta ki buaya lo na toro no be baka tobulei e baka doro wa kosetani no na baka rauta ki kwa baka ya e bosine tira o kone ao tambu romada bosine tira o ne ao tambu e no na lolo masu papute iso mai sangai lai duru mo kwa na no na baka tobulei ya enganga okoya mai na baka tobule ya ganga kino koya Yesu Kristo eno na baka tobule ona reide na mariko sendo chini tolu sanda ubere taki ko uiko ko setani asa timo pateke na manu kila asanga rabi koya koira na ayus na singa sa ochi kino lo baka sama takai tiko setani berte koya tiko pateke na manu kila ni sabia kana sa mulumumu sanga yado mai na angilosi mai mana ndeke paka sa mata kana ngauna bimbi mbole ya ka tobole menda bada numiki no kenna ene kerusono ndo nyambakin raungo ene bika sa biko taki kenna ene bika ni buru sambilingi kenda tani mai ene garabi kallo ene bararabi ve chisu kona bika imbilingi kenda and way salvo na contemporary change sa la kumingo and no vo ni postmodern era and sa chukina modo sa rona o bombo te chigo yao ni kwena ngau ni salvo kamurio chisu kwena ngomenda mulia tabaruta ni kenda kina ya sapola mingo na kena ngau lemna ona ndole bana mungani sinimate yang gona kena ngau na menda tobole sara menda na tu bina kina saban rukai rawo setani liuta ki chisu na tambu mete ke bona nona ilisi mai bona nonda kalo en nonda sere ki kabambula ina tamata kena baka sa mata kaya mambale mai ban rukai na tebor sa ban rukai rawa sa tego me pelu te na tambu me chisu tego to man sarao ko na dava na sere ki kina bambula ina tamata kena na ngakyo sotaba toromori ena ragi ena uda na lubri banua na tema de kobe na kake de sotungo na sele kemale lindua sama bichisu ena nduka ena sele tarai ka kuni na tarai kenda mai na ka kuni tarana londa na bibada danya ena roya ke bando tudan na tebor na via kana ya sanduka ke sanduko kwa ninda se mati chisu kenda be chisu sanduko to setani enda nganga sena tani sena lamananga sena mindonga wa zabaya to kina kenda maliwa enda na regita kichonga enda na maro te kichonga brata ni sanu de ambula ko pa ena iskeli chinga tolu chinga ndua iskeli chinga tolu subo tolu chinga ndua na kaila ko mo Yesu Kristo mai pambole kanda seregi kanda e tu non leso di mo kaya bira me bakana ndine ni ngombula sakana turanga ko choba au sa sengani bina kata me mate na tamata da au bina kata na meleso mai na tamata da mana no itobo da kambula dole sumai na ndo itobo da e na bukuni da ndo sabia matikina ko kiam do no matakali sireni kemini biokani na kabini kwa yang menda kilachu na non la mani turango Yesu Kristo mai bombole kenda mesere kenda bangal te kenda ena kabini kwa kembali na da posta chungori sara kata ko Yesu no mesere ke no bangal te chumba ke na bunoni baruru o bana no mutuno no muyao no bikakele gori sa sere ko Yesu Kristo
dole sumai mananong dito tayo na buni labon do sabi ang matikina yan ay nakilebo kana durumi choni kin na lending go na magaw ni lending na ba sanga bulu na singa kina ba sanga bulu na bongi menda lako bata chugani na kau lebo de Jesu Kristo kaborata kinoko na dadani budumuto na burubungo na numachu ona numana luke wase ba chini chini walu chini diwa satu bena lai chobni salumuti ko kwa me buno ta lai tutu bena ke bena bombola ke na raita le bira sama tamboko me wala la ta ira sama boa chini chini diwa me buno ta kana magi bena lai choba na luke chini diwa chini ni sawa mo na lubinta mata me buksenara ka bombola na kasa au tawo mande kana ka bini kwa na ngawna ni lendengo kambing bikin na biyo kanilo mani menda tobo lesa menda na murian na nakinimbula na Jesu Kristo nonda toba teke kwa na nonda na lolo nonda na masu vagaro teke ndani balata na bindra kenda sa bakila chungo na bebe sao ke wiki ke bura na kada san dono matungo veau Jangan dirawat talin doraka, enna tangi, enna ochu mai nei labo, enna ochu na kake denda nuita kana burumo, enna ochu mai. Donga nei tu da ke matanda, o tu chobi ke mni kwanga, ka amai pabdiso, berta ki basa bulu singa, sinena lo tambu, ka tebu na nona da ka san, duka te boro, se kwanga ngone me kalili na rabo bonu pedile mo Jesu Kristo. Panang di bambulu kera Indonesia birtu namoni ene kabi dina
Mokila yosa woli yoti bakantuanga kene naki tambo ai wana no menino na durbo chiso na yote tini mana madosara nisala i durbo tu yokoya na sina tambo ngai durbo na mado tambo moniti kina lotu levo ngai sala i besu kina me bako sara ni sina mo e sema kona ngona pale ai wana no menino na durbo na yote tini madawa inono binkara ke male na ngauna levungo eru sema batakin kona ngona no basa bule sini lolo taka chiso na ibibara raw taki ni barala kona ngona ngo mengana bwana no muchuki no na bibara ti barala sama iba malu malu mutako chiso enda kila kene enda ndo zakautu sori top tau kili kili no mutko sa romodra bosikolo ninda bombo tenta di goma enda visa sama wa malu tako chiso na bibara roti ni barala ken karo na ken kaukawa ana ken karwa ken gatulu na ken mate ken imbulumbu yana ka ke de sama malu tako chiso mbale ni ko na mate ona tu daga bulumbulu ibilo mutu kono nda chiso ndo tanamba wai kaukawa lubuni wai e sabondo ni na danina taka ni senda rano ko tatan mbale rano ko tatan nungu ya nungu bombo tura wa chiso sto saba malu tako chiso bika ke ngore ki mame tomatanga saba koti patiki kwa mate bolu ya satu dari tali mesunya bikin dan naik dini bulu kinam bula tahu yang katale kibikin dan kata matu lutu pakai suara bimbi wata na ngono bimbi baru tungo yang ngono pakai lende kinam madu tambu merawa di bawah kita kian dan menda dua di rumah kapakai bota-bota nak kena wana numi menda di rumah kapakai bota-bota nak kena wana numi kena keluar sombuti kian dan kena mana kena yang na mana ni bisa lagi ni bimang nanti ni bimang mulai ni ganga katuan ngono ni lentimo koya naka menda boy bota kina no ka musali no tali taga na ka ni kuwa en no da muria na ndaki en do maka kina ngona ba lende sanu itaka ni sana buke kenda na baka sa mongo siya masarani kina mara tamu kana teko buke na kando boto kai na sima buke lulu ni rausa es Wednesday
Koya sa timbra ni kina nangonin lolo lewin do lolo to kina lewin do pada tampu to kina na lewin man na bikan do umbulia men da sema ne te bor nei lang mo malay mai bukai ko an ndaki mata au nui tak ne bendo que os bendo kila tu na lent na season of lent que os endo kila sa nui taka na leso ni sana toru choni go sa ni ba rara mata kan laki ibni ko mina bale bra bar mo chai da bale bra sema te mai o mbo te disia ni biu zakke na ken post ni da kana Bible study don me dava se war bonito bu voluta isa da mai lutule ni tu sa sinta ko sora ona non mi kemi na viewers ni do sema choma na simi me displays ko saluto na pamili na kan ni sema me ka bini ko ko sura ti kemi ne ka bini mataka na to mana tali ke na lesson mo na bukilulu ni ramusa da sa mai to mana sa bu krenga ni tu se beto na mone na ka bini nai o so ni bina kalau mata na bom ni kuang da bom na bodeng no lebih pakai lu ataki no da turana maso na wale unakalo na matay ni Bomi ni huli boka tambu mayroong ako chirkin na bikay so kaya mga lataki doon ang una ki mami sa nagkawat ko na monong
Nung sa senso di kau itaka ia turang satu kini bunga na ibu abu lilil karena mungkin bukan kacau anak kita memela menenggang tuna anda bukan cisu bina boleh mereka menikuah bina boleh nung boleh orang cuma bisa ini bisa berubah misalnya numira das tahu cuma bimbi tiko ngabe kima mamikila Indonesia tiko ngabe tiko kima nakalo nangai nora na noni bodemu so tabi na nora ngangani okay na nora lenga mana tan mate mai bilang iso sanita kanina maro iki me makaindo vito vino mate na ngawon ni ote na ngamba kino olu sa mas ni no bilang no ninra na maro irndo vingravi linga ni mate tu linga ni NGO sera sema tu na vingravi mo na ro ke kina na lenga sa ngawon ni na kalo kena sono bote o vero sa masu na bakal mo tay bito na mo ba na lawo mo sa masu na bakal mo tay non bukan ni kami isturang ni maro ki mami ni mengendawa na bukin kuwa mengendawa na nomni bukin mo kalau bona masuk kamu bikin ni chopa ya kamu cuma nanti cisu sakre na nomni loloma cisu na bukin mo bito kan ini kalau na lo tambu sana membata endang dai rebengau na kita na kaku serangan itu amen amen